Kajing kuble ye pi baro na kalyang jong good news to be jong kajing seng samla kajipis not sep mi. Haga katang ka beet baka badan bor kajong try bu unang penim jing Jesus Christ. Tang ye pusan bat nga khandiat naga ktien kajong blay. Kabangila ban shem naga gospel kajong markas kalanang ka bakhat we katakhat ka bakhat ar ter hagadu ka bakhat saw. Kani kajing jia kabala tho Hakini kit khat ke bangala pensngau kide ki jingjia hakitayo gisngi ke bakhadu e ke baunong penem jingi Jesus Christ udon hakane ke perthai haswa bansya sano yeladi halor jogoting pena kai thu kani ke jingi thu khana galong bahabau Jisu ulawan rung ku museum ci Jerusalem hadin buladap ban pendap yigi bun ba ki benta ke bagi uya tengku angte Jerusalem ulalaj ban thia mit no yeladi balakijong kisnran shatei shagashnong shabithania haka balashai yethu kanigat khot kong haka balashai habakila mino na bethania ulas ngautngan habaulo iti yu ding dembur da jingai budon kisla ulalet ban khmi laun shem mehu habaulo poiti hu shem la shem ruem retang kisla nabakampat long kayom so dember ongani ketien kajong play ha kapor dang step abakila ki kilami nang tei nagashnong na bethania banga nga shumudar marway galong bakilet ibanya sabmit hakayeng kajong ka Mary ka Martha ba Lazarus bat nga jumudar lade galong habakila let ban sabmit hang tei hakayeng kajong ka Mary ka Martha ba Lazarus nangis kam bakin jindala yo ya kabam hakapor manmet bat ikajing bam step hakapor step kaba pla ka yatho ni galong habakila ya ikajing ya kijat kejengki na Bethania shate Jerusalem kila ya poi hasiteng kalanti kejengki bat kayu tho kane gakten kejong komplei galong bo kunrat u Jesus Christ ulas ngutkan kaba sngo pla galong bau de uni uju ubriu bau la shat ngan chaji sau pusngi sau pumit hakapor balaya lamno yu do munsim bokho chiri klau banca pencoy hau uboman usoitan lada sau pusngi ba sau pumit ula banca ye kajing shat ngan duju balai mo kajia kumni ye kene kajing jia habatang medang step perngap kala dawa kamat kecungu bakai thu ketin kecung blai galong baulas ngutngan barang ipule na gadekhat ka bakhalai kong habaulo iti uding dembor na jingai ubadon kisla habadon kisla uding dembor kai ka baura aja ka jingmot kecung konrat kalong ba dairu bandon kiso hau tau ding klam kiso onam dei bandon usla Badabadon kisla day bandon kiso kata kada ke jinglong kerpang jong uding dembur kaba pla galong habalo let ban kmi hajan laun shem ini em kiso ke badan hau tau dem dembur uji sukres ula shem bamdon watang weiru uso ubaso alol jong ni uding bat ke thu ka tin ke jong blai galong baula shem ba omdon kino kiso halor jeng tau ding so dembur ujisu ulang yo tau ding ba omdon uban bam so shu nami lanoru bat kisnran jengu kilayas ngau iya kata lada perkhat chisen perkhat kalong ngau snei yo ni uding tang namar ba umdon ye kiso kalapoi hadu kabanta kabau syatim hau kenrat unang thau ubabu yu niu ding hakatai ke ceka ladangi perkhat pada hakawai ke liang galong kala ban ongru bak balai bu kenrat uji sukres umai utim yu niu ding hadu kane tang nagadau bomdon uso halor jeng Terai kai ka bayat khu ka tien ka chong blai ni ka long ka la thu shai hang ni khmat ka khot ka bakhat lai bakisla bat uding kidai bane ya rengkat hakat ni hakat cingem jong uding so dembar kumbangal ong bane
Lada don kisla dai bandon kiso. Haba om don kiso om dairu bandon usla. Kane kajing le kajung kunrat unang penem jungi hakane kajing jia hakane kalanti na Bethania sya Jerusalem kadairu kajing jia kala benlong baga kubor na wata kajingem kajungi. Baga jum kajingem jungi kibriu kolong bangidon ngidai bandon ye kador ke babhabriu syabar. Kadairu bandon ye kajinglong ke babha syapo. Kebansai ye kiso kibala banai ban penjat tangan ye kibayat lenti na kata kelenti kebauni udi udon. Kajingem kajungi kum kibanget ru kalong kumta. Baha bangidon hakane kepertai kadai banlong kajingem kebadan jingmot. Ublai unembu yutiu kulap. Lada umdei unpu yusentiu kulap. Bat kibriu kinemi tenat ru yutiu kulap. Lada uta uding tiu kulap syamlapu yusentiu betnat. Kajingem kajingi ru kalong kumju kumbelong uni uding dembor. Dan kam ban babriu syabar. Dan kam ru bandan pedai kiso. Kiban ai ye kajing tengan. Ye kajing penitenat. Bat ia kajing alam ia kajing lenti kajingi hakata kajing dei kajingi ba unong thau ubakrau ubalabu ingi hagane pertai kajing itu kalong to nginya sei ye kiso ha kajingem kajingi habangi ya ye kane kajing lenti kajingi hakane ka kendau ublain kurku nam takapuram kajingu amen nginya duai atrai melakran yingi kenakane ka ktien kajama hakabayadei ba uni uding so dembur. Ubadon ye kisla. Hadai ubamdon kiso. Kani kektien kacoma. Kalong ru ke kubor ye kecingim kecingi. Bah bangilong ki baba briu. Hakamat kapat kecingi syabar. Namar bangilanang kiyo ke babun ba kiliang. To nginem long ku muni uding so dembur. Ubam say pada ye kiso. Akacing long bensim kecingi. Ai bakacingim kecingi kan long. Kan ye per bak lebak baka jinglong jenguni uding dembor. Bangin don ye kisla, ngin seiru ye kisa. Bagi briu ki bani kendu haka jingem ke jengi. Ngin long ke jingker ku ye ki. Bagi la ban mat ye ke jing tengan. Habai kendu ke jingi ki babon rukom haka jingem ke jengi. Haka kartang jing Jisu ngadwai. Amen.